Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number, pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kaseng samla right nong bri Hariboy district. Hakajingilam jong usomla mission tron kumu presiden, usomla BS lamarai kumu secretary. Rengkat dikot jong kaseng samla jong negaraj, kabalong dagajing kersan jong kih nyongut kirang ba shnong, na kih nyo telik shnong ki bahap hapok negaraj. Menta kasing kilapan long ya kajingilang nagwanta banbu, ya ki kato katne kijing maham, bat kijing pentip siya kipai ba katany. Kawai na pedeng kini kimat kipa keseng samla right nong beri kalai sim karai kalong manamar ke jingwan jong ka ayom terkong kabagi klau ke betap ki terkong bat ke jingdan jong ki riu sim kebu bantang ki klau klem da don kam kabaju kala long ke jingdu jong ki babun ki jing thau ki beim hagi klau ki betam keseng samla right nong beri kalai sim kini kalat lengba kini ki jing penbana ba maham ya barok ki pajba ka thany ni ki benabar ba kimdai bantang kulmar ki klau ki betam klem da don kam Shushu Presiden Kaseng Samla usomla mission tron ulong ro ba lengba kene kijing penbana la maham ro yano ba ombit ban berbi lane berdawai bi hakiwa pan penyap ya kido do penat nang ta la manaro ban siat ya kisim kido ki pelong kijing itenat jong kami marian. Presiden ulong ro ba namar kijing sniu kila nang jelai kat ba nang mi kisngi la kedai hagi shnong sor na gishnong nong kendong ban omla ban tip na kebakum kano karukom kayolat ban rung hagi samla jong athany kumtau la kentu ya kisamla bahadin ke jing pendep ya kikam kijam bat ke jing pule bat krekot bakin penlut ya kepor hagi kam ilekai kenang banlait na kikam sniu ida kaseng samla nangri ibu ke kene jing maham hagi wede bat kene jing thang pathar ya kiklau amar jing thang pathar ya kiklau nilap ba kawanra sibun jing dunong apo jong karai ke jongi yang Islam di bala Jogja Islam di badat imat sibun ki jing duno kawan ra ro ke jing ma jing sir kam tam apo Islam ki thau ke jongi ma ke jing thang ki klau kan mukut tanga tu jaga thang ki klau na warwa kim la ban tum koi ya ke jaga ke ba ki no ban thang la ki kha la ki kha ki jupi mar katang ibu ya kene ke jing maham ya ke trai ban kha ba hakapor wakin hang itu dijaga juki singo bahwa pun kenang ba kadu kadin kanang poi siako kisnong ijongi ya juga porong maham ya ini ki pai nong sungsnong ki badon hapo jong karak menteri jongi kiba persang dan tentu jaj ya gini kita wa badon hapo jong karak kejongi nomor kata ibu kecing maham ladang gilap ya gino kiba bomdo kiba syokuru kiba berjar ne kiba siat ekimrat ekisim kido nyawang jongi kum kaseng samara memberi inama inai syarai ya kumta la kepat ya baru di badan hampok jongkarai bat ki badan sabar jongkarai snow ha ba thailand ai ba sajisin injui ba kadang ba kathan di ini ke jingjangam jong iklau di klap injui ya ki ijin roy jong kisim kido wat kibrat kindan misio ban wer ne ban ai ke jing mana ba jikpa syaki kun keja ki badon hapo jong kadara ba ki dia burung lem mar na kador bara ngri ru kumwe na ki pasal Fotografi nilai keren ia kena pertama kepuas bagi saya ke maham saya bakip ya ban thang rumah ya kiding ya klau tetap hapo jom kara nomor lada thang rumah kerpencuat ya kijung kita lihat martang yang burung ini hapo kan hafle itu memang Baklem kidik sit jitu tep bilang in konkret. Ini hoi Malaysia, Arab yang jongi hampo di area menang lebih ke home potential lagi ke berbagai Arab mentara Islam nak juga, hawak Islam cuy juga. Hanya kerap ikut aja, bah tham tadi jaga kita kira-kira
subjek tentang kulman ha dijaga bomde buat kabar kumuang kawe ten yusta ten subhang ka kiading ba ino kemukor ka pencot no gayin nama lada ino kiading ibare le se ka pencot ya kami marian berkowe marata sebenarnya ai ya kaneka kubur syaki kun kejar po karai nombri jongi bakin burung ya kaneka jing mana baju kepat jongi nak yang kaseng hai nombri ba tongnya burung gimde ban hang patha ya diklau ta gibodon apo hari-hari hot syabar unjuk na ai jing kepat hari por ba indon ini trelang apdeng kaseng semar nombri ador barat nombri bat balo kinyut kidisnom kian basnom kibadon apo jonggarak nombri kejongi nama lada ni thang mar ya klauta kumbong ki ding kinom yo bani basangha de lese ka jing shit ka global warming ka biong na kiding kinduno ka shit ka jing klut jongga kamarian kala jur na wego cewek apa kunta dong dia snokilan baru hiki baba apo ka ri garai jungi po nombri bagi dia burung na iwe na banta ka bhagya ka shonsuk shungsan ka imlang ka salam apo ka rai nombri jungi to namar kata kungaseng salah yumri ni ai ka dijing mana ka jing maham syafi baro ki baba rusnong apo ka rai nombri jungi dia ladang hilap bersiam dia kini boleh bersyak nak kalian kaseng salat nombri dan air jumpa sistem mat kamban seban khot sya ka dorbar jong kaseng salat nombri bat kumjuru bat ka dorbar nombri hi oi marata tin burom ya kane magalap minap putri kam yang nega anyu ka kaseng salat nombri hi kalabu Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu paubaje main step adu saubaje janmin. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya street performance bagi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor slam wan ban syam ke admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai